Oliver, umay ka man dito eh. Apay, Papa. Anya tinamuak anaki apa ka kanoy pagadalan. Sana ka nagkiapa, Papa. Sakti na pa da. Indurun nakpay. Iswa kapilitan nga limabanak. Naglaing ka pa yan nga gulbot. Sana nga gulolbot, Papa. Agpay sumat kami na sakti na pa da. Number 1 na kagurgurak ti paaya banda kiti pagadalan. Gapotad da inaramid mo apakay babaynan. Papa. Paglab! Manjak, Papa. Pagpaklab ka, unubulbulwan ka. Wawan, Papa. Pagpaklabakan. Darasam! Mabit man lang, Oliver. Di ka pa'y sumra kiti silid mo. Papa? Naggapuam. Kuha, Papa. EJ basketball court. Nagayayan kami ti basketball kadagit ti gagayem ko. Naglaing kameten. Nagayayam kalagayam iti basketball a nagmalmalen ken nagrabrabi. Apay, sikat ti mang palpalamot iti bagim? Tapno agawid ka no kay kayat mo? Papa? Kakaasyak anang pasaya iti biyag tayo para ken ka. Nagbalinak a successful businessman iti likudan ti adu a sakripisyo. Kalpasan na aramidem laeng ti kaykayat mo. Imbes nga agadal ka na imbag, tapno adayo pa'y kumati magteng mo ngem tinagteng ko. Ngem anya din aramidem? Ha? Awan mo ti dakas nga naramidak, Papa. Narabyanak lang nga nagawid. Tasumungbat ka pa'y laeng. Kita ang nagiti grades mo. Nagbababa. Imbes nga review ka. Saan? Kaday takit din basketball ti aramidem? Saan nakamatulungan day tangaw masinso? Imbag ko man nagbalin ka kasla LeBron James. Weno Kobe Bryant. Kayso, mabalin. Agbalin ka pa'y a bilyonaryo. Kaya't kung di maturog, Papa. Ay, di na ikudan latan. Alejandro, Houston! Di mo kabilang ti anak ta! Di ka makibiyang dito, Amelia. Ikakitipag nagmanday ti at tao. Tapno suruin natin mang respeto kanya nga amana. Aday ta anak ko, naagasa kong tibimtak abibig mo. Oliver, apay amang musmus ka. Kagurgurak ni Papa, Mama. Anya, Oliver, di ka kumamot agsaw iti kasta iho. Aglablabasin. Kunamlan perfecto at tao. Shh, Houston, anak ko. Ang mga numangag na ka ti amam. Talagamat ngamin. Kaslay sulang ti usto. Anyat pagkit kita ng tibagina. Perfecto. Labanan na kon? Alejandro. Apay amang mas ka. Lumaban ka? Labanan na kon? Ha?
Ang lamlabas kayon! Talaga gaya makalkalabanin ako na. Huston! Sige, ipakitang tikinatangsit mo. Alejandro! Pumanaw kan Huston! di balay kat di ka nagpakita kanya iti kaano man. Talaga pumanaw ako! Oliver! Diya akong makapagbayag dito balaya kadwa ka! Kuma! Sana si ka tinagbalingamak! Huston! Huston! Sumardang kayon! Hala, Huston! pumanaw kan. Ngayon ba'y talagang suot mo, dalaan? Alejandro! Sumardang kan! Sikat ti sumarteng, Amelia. Hala, pumanaw kan. Awan na apolos ti itugot mo na naggapo amin kanyak dagiti arwatan. Pumanaw kan, ket saan kan ngagpagpakita? Anak ko pang nga asim siyak tidenggam. San ka pumanaw? Nalabas lang tipong tut ni papam. Iso na ibaga na tikas jay kan ka. Diyak kayatan dito mama. Ikarik. Diyak ako nagsubli ti daytoy a balay. Iho. Manipod basita ka narig na ti panangipatag ni papa kanya. Pasigabog ka kan kabilang tinatampugan ko ano. Nayanakaklagayam. Ungtan kan kabilin na. Siyak anak ko. Siyak. Ipatpatag ka unay-unay. Iso pang nga asim di nakpanawan. Ipatpatag ka man unay-unay, mama. Ngamjak kaya tintag na dito'y balaya pinatakyan ni papa. Anak ko. Taiboy-boy na lang. Ngagnanay na kiti balaya na pintas. Kan komportable ka po kan kuana. Impay-payso talaga ni Oliver ti pimanaw. Manungal daw asana nagpagpakita. Bayama, apay nga na pagproblema am ti papanaw na. Di ka kadi madanagan. Minor de edad pay laang ni Oliver. Ang mga noon niya pa'y ti mapasamakan ko na. Bayam nga agnakem. Agawid mo't lang dayjay no mabisinan. Basol mo ti ipapanaw na, Alejandro. Anya. No saan aga po itinalabos a kinauyong kan kinaistriktom, saan kumamot api manaw. Siyak lang aruden ti binastos jay anak mo? Siyak pa itan ti aking basol? Siyak ti padre di pamilya. Iso siyak nga rod ti masurot. Saan nga amin a desisyon mo kat husto, Alejandro? Karbungan ta ti mang disiplina iti anak ta? Tadat ta ti dadakkel na? Ngam anya ter aramidem? Gura ken sakit tinakam ti mulmulam iti kaunggan na. Di na pulos narik na anapatagkan ka nga ama na. Sumarteng kan! Pagnumat nagiti magbagak. Adayo kayo iti day di amak, Alejandro. Impagarup ko no agbalin kan tumat akas kan kuha na anasaya at nga ama. Ngam nagbidutak mo't gayam. Amelia! Natangkan ti pa nagpuspusom. No kumataad dabutang kan panagraam mo iti sasao ti Diyos. Saan ka kumamot akasta? Saan kumamot akasta ti ugali kan aramid mo?
Gusto mo kadimat lang ti sinusop tayo. Oliver? Oo na. Nagusto ko na eh. Nagmayat ti kastoy. Malipatak ni Arpats ko alas tog. Talaga? No kayat mo? Resbakan tayo ni Airpods mo. Ikanta yan iti pagnakman na. Sanan. Kasi matnermats ko na mapasamak day ta. Agsangit day jay. Sige. Sige, tibagam mo. Ibagam lang. Nagpaliw ti panunot mo. Parisbagan tayo. Tinastog ng Airpods mo. Huh? Saan ang mabalin nga awan ti aramidak? Mapana ki police station. Agpatulong ak amang sapul kini Oliver. Awan mo ti pangkonta ka kenkwana. Taimba ti na ultimo ti cellphone na. Papanam, Amelia. Kwa, Papanam ko na. At ka di pang panggabam. no di mo kayat asapulen ti anak ta. Siyak nga ro ti mang sapul kenkwana. Saan ka kadi ang makauawat? Imbagak lang aruden. Agawid tumot laeng dayjay. Dadadaelem laeng ti panawin mo amang sapsapol iti tao at di na kayat ti paisuro. Anya kumati insurum kin ni Oliver ha? Ti agrebelde? Mangrugi ka kadimanen. Talagamot ngamin. No pinadakkel mo iti nasaya at ti anak ta. Saan na kumamot ana panunot ti agrebelde? Kat saan na pimanaw? Imbes a bumaaw ti sakit tinakam na kan kangama na. Rinubruban pa iti umapapoy agura na. Tanya ti kayat mo, Amelia. Siya ti agpakumbabay ti mismo nga anak ta. Kasta ka di? Alejandro. Naglaingin nagpakumbabakit din. Nagado ti trabaho iti opisina. At ano ti importante nga ramidek? Ngem ti dadayaleket din ti panawen ko amang sapol ken kuana. Dayta! Napatpatagpay ti trabaho ngam ti mismo nga anak ta. Boston! Awan sir-serbiday to'y asaritaan. No di na kayat ti paganurotak. Uray saan ang ngagaw awid. Aniya? Ket na ito'y matilaglagi pem. Di mo dadaelen ti panawen mo amang sapol iti tao at di na kayat ti paisuro. Saan ang manayunan ti kwartata no dadaelen ti panawen mo iti tao nga awan may tultulong na? Kasano na ito yan? Kahit kunin tagsusop ngam. Awanin ti masusop tayo. Adda, prem. Adda solusyon na ita. So relax ka lang. Anyang iti aramid ng ta, Jod. Simple lang. Sigurado ang madaan ta iti ado a kwarta. Ha? Agpeso? Uwan ko naklang araw din. Siyak ti makamon. Siguro din, aramidan mi da ito'y katagiti kakadawanta. Ngamita, duwata langan ang mga ramid tapno suluan tati kwarta. O sige, Ha? ibagam nang iti aramid ng ta. Kahit ko talaga ti maadaan iti kwarta.
Awalin dagiti mangkamkamat kanyak. Wah, niyawawan ko ida. Toy, Oliver. Dayay ni Jud. Oh, anya na. Nayawawan ko ti parak amang kamkamat kanyak. Ayos! Naglaing naman gayam amang yawan. Kaslabati, tama. Kabado ak kay nga rod. Ha, Narawam kanto maglaing. Bayan, kumanaw tantay. Dasang! Yustol! Nagaduti kwarta ti bag anasip mo. Wow! wan nga rod. Nagpuskol. Nagmayaten. Kasi ko ba ka na yun? Easy money ko naman. Kaya't mo ka diya, dakdakkel pa iti makwarta mo. Una, kahit kulo na tapno first class pa iti magatang toya vitamin. Ayos no kasta pards. Kan kahit ko nga abo pati kwartak ngam ni papa. Sigurado rin ta. Nabakbak ng kanton ngam ni airpods mo alas to. Sige, ipagamlaan mo niya di aramidin tayo. Tapno maadaan tayo iti dakkel agatag. Ada business meeting ko ngaging gainton sumaro noong aldaw. Amelia. Anya, business meeting kunam. Idinto taging gaita. Danda ni makabulan na pimanaw di anak ta, ngam di pala nagawawin. Rugyan ta ka di manen dayta saritaan, Amelia. Imbag pa iti business mo, taadda oras mo. Ngam ti anak mo, awan anya man nakan ka ti kaawan na. Kwarta ti sapsapulag, Amelia. Si kamat lang ti mayranod no nakarkaro a bumaknang ta. Ni Oliver ti pimanaw. No ammo na ti pimanaw. Ammo na mat nga rod ti agawid. Kasano ko mga agawid kat kasta kamat? Di nakakayat akadan na. Gapo iti nagalas nga aramid mo nga amana. Amelia, agbiyahe ak. Iswa dinak nga rod malasen. Kaya mam day tangiwat mo, no di mo kayat adata ti agrikyar. Aday ka! Napukaw ang tipot na, Oliver. Nakapi mo gayam dito sa iyo. Alayo mo dito bag. Ken alain ta ti paltog na. Tapno sa kaysa ta. Sige, Remembrance. karawan ng jolly. Wow! Nakadua kwarta! Kwarta amin ang dagito ya kwarta. Oliver. Napakpak na ako ng tilastog nga mak! Rumor kayo dita, kat ingaw tayo dagiti mayo. No di kaya tibay sagmap. Parak. Pulis, Oliver. Kasano naman da sinerita da ito eh? Diyan ka mo. Dalagit di kadwa ti pinaligta ang gwardya. Diyak iti matiliw, Jod. Orasak na da.
Urean niya di mapaspasamak. Saan ta batiliw? Lumaban ta kadakwada. Ha? Alam mo di kwarta. Turong mortal dito eh. Darsan! Sige. Bilangan kayo. Kumbar kayo iti bangko anak angato dagiti imayo. Maysa! Well! Rumor kami! Basta saan na kami apat patayan? Ingat to may dagiti mami. Agreed ang ka, Oliver. Ha? Ingat ako dagiti imak. Paltugan taydan. Itan! Jak makaid na. Pudutan na ajak maawatan tirik na. Ni Inspector Robles matiumawawag. Amangan adamot ng tipadamag na maipapankin ni Oliver. Hello, Inspector? Ma'am Amelia, adda bank robbery na pasamak iti rabi. Mabalin ka di adda kayo ti umay ditoy tapno ma-identify ti may sakatakwada. Anya? Apa yung masapol nga umayak dita? Security la daw ang nga intidyo kanya, karupro pati anak yo asap sa pulan nyo ti may sakatakwada. Anya? Inspector, sana dakas ti anak ko. Ma'am, kaspulan da kayo ditoy. Manamnama mi kadi ti cooperation nyo. Sige. Sige, Inspector. Umayak dita, itamot laang. Inspector, apay morgue tinangyigan nyo kanya. Ma'am? Ti anak ko ti sapsapulak, Inspector. Apay morgue na ito eh. Ma'am, kita nyo kumatay ta nabungan iti Purao. Anya ti, kaya't asawan na ito eh. Sana po na ito ay Oliver, anak ko. Oliver. Anya dinapasamakan ka, Oliver. Inspector, anya dinaramid yung anak ko. Apay natay yung anak ko. Apay natay yung Oliver. Lima banday ti Kadwana, isawakas na ti nakasama kanakwada. Sana mabalin dito eh. Sana mabalin na tayo ti anak ko. Oliver, anak ko. Oliver, anak ko. Apa ang nagaduti tao di tabalay? Awan ti amok apas kanita.
Oo. Sa bali nagparparek na kanya ka. Ah. Anya ti kaya tasawan da ito eh. Apay nga dalungon dito eh. Amelia? Anya ti kaya tasawan da ito eh. Ah. Ah. Ni Oliver. Tinakalungon. Pasensya kan. No inyawid ko ti bangkay ti anak ko. Tapno dito'y amay masayag. Jakim pagpakaamukan ka. Tanapat patag mo ti meeting mo. Ngam ti mismong anak ta. Saan? Sana po na ito eh. Sana po na tayo ti anak ko. Sana na tayo ni Oliver. Oliver, anak ko. Awanan ti anak ta, Alejandro. Oliver! Awanan ti anak ta, kanayon mo at usaan. Oliver, anak. Natay ti anak ta. Adi mo man laim parik na ti pamatag mo kas amana. Natay nga agsagsakit tinakam na kan ka. Naisagmak gapukan ka. Gapoy di pa nagrebelde na. Saan ko man nagbalin adakas no saan agapukan ka? Siga tinangituron kan ko na, iti pa kay sagmakan na. Inon-unang pa'y ti pride mo. Ngam ti ornosan niyo kumatisusik yung agama. Na-pride ka na unay, Alejandro. Oliver, anak. Pagkawarin mo. Anak ko. Amelia, manipod na itabon day di Oliver. Dinakpulos kinasasarita. Amok na sakit tinagam mo kaniya. Nakarkaro amariknak ti kinadagsan ti barukong ko. Kapoy ti kinaulimak mo. Agsaw ka ma. Amelia, ibagam amin asakit tinakam mo. Nagasagala ka dungeg. Basta ka sa unak kuman.
no kasao ka. Maisublim ka di tibiyag ti anak ko. Nalasakit para ka kawanan ti anak na. Nasakit ay para kanya. Tamo kiti puso ken panunot ko. Alang dakkel tinagkurangan ken basol ko iti anak na. Baknang kan Alejandro. Adung ti kwartam. Magatang mo aminin akayat mo. Ngam saan mo to amabalin agatangan ti biyag ti anak ta. Tapno masilpuan ti angas na. Amok, Amelia. Amok. Pagawanan ako, ma. No agkid daw ka kanyang iti pagmakawan. Umuna apay apagkid dawam iti pamakawan tinamarswa. Tayso ti imuna nagbasulam. Tano inununam kumati Diyos. Naigiya ka kumay ti rumbang apag naam. Naisuro ka kumaga agbalin anasaya at nga ama. At tao. Tabilin ni Apo Diyos. Nga ayatan dagiti kapusor. Anyan tulagit din ti mismo nga anak ta. Wananda. Amelia. Diyos ko. Pagawanin na. Tadyan na ayawanan ti anak ko. Talag mo kanya. Isuro na itirumbay nga ramida. Tap lumasot ang tinalan nga agturong ka. Diyos ko. Dalusam ti puso tapno lumagaan ti marugong ko. Pagawanin na katagiti nagkurangan ken nagbasulak. Pagawanin na, Diyos ko. Taga-Efeso, Kapitulo 6, versikulo may kapat. Da kayong ama, di kayagsao wenno agaramid kadagiti banag a mamataod iti panagpungtot dagiti annakyo kada kayo. Padakkelin nyo kit dida iti na Kristyanuan apan nakadisiplina kan pamagbaga. Umuna Timoteo, Kapitulo 6, versikulo 10. Ti panagayat iti kwarta isu ti pagtaudan ti amin akita ti kinadakas. Simmina ti sumagmamano at tao iti pamati, gapu iti tarigagay da bumaknang. Kat nagsagabada iti adu aladingit ken leddaan. Pagsarmingan. Insurat ni Jovi Tupais para iti Lady Elle Channel. Agyaman kami iti ingkay panang